Iklan supaya pi sekan YouTube kubor jengi upetnya Cable News. Haswa bini kami ikut kubor gibabnya anak kerjaan ngena paswa syakimat berkongsan joko kubor mentang ketayo. Mi kecing ikan ad hari lom garo let jurep Menteri Rangba ya ketura. Penjelan cuasipor ke sarkar ke election Chaka Garo Hills Autonomous District Council. Kentu ke khnam ke Khasi Hills Autonomous District Council ban penkala ya ke edi rules sispa arbupra ban khanglat ya ki bam degi try jela. Kherthma ki patba ki pulet ka Meghalaya ha Haryana. Persang man pelat unong tu ni ki ATM. Klat arngut ki samla ha ke jingja aksiden ha Umran Dairi ha ke distrik Riboy. Dan kami Menteri Rangba Obanut kumu Menteri Rangba ke Assam meniadai ki try jela ong ke FKJGP. Kajing po seniau ke Balat Telur mentah kelami kum kajing kerman hukun. Kajing lenti unigbal bajab kersian. Kajing ikan ad hari lom garo kelakta ke syongsok syongsan ha ke bak office jong keseng National People's Party kidukan bat kiyeng kila syak penjular. Hadian bakalami kajing ikan ad hari lom garo. Bala penjari ya ke curfew nakaliang Menteri Rangba ke jelaru ukonrat kongkal sangma ula penbena ban penken ria noshwa ya ke election MDC. Banjir Ekonomi Ikmat Chaka Garo Hills Autonomous District Council. Ini mana nomination pai kan onjok ne ya banggar rangko dengan man susok aha susok ade nomination pai kan jok bisong re ample na minwa katin jok tupa chakba chajok jum kawai de hamakna aja kisa Hadin kejing syasyo MLA Barem Kapulbari US Matur Mominin hapalau office Deputy Commissioner Hatura. Kesorkar jela kelasya migi senjam ki betenge man pene ke syongsuk syongsan habar gowi ke tan brilom garo. Habakran bo Commissioner but Secretary kesorkar jela ba CVD dengdo ule pentip ke sorkar klabatha ya baro ki Deputy Commissioner jangkarilom garo kentup ya Deputy Commissioner Hatura banlum kerke iktis committee kenang banten ke jingkulmar. Kesorkar kelai hukum syabaro ki Superintendent ki pulet bantek lakam ke jinglong jingman bat ban pene akan klaim kan no ke jingma. Da ke bakadau bagi Director General ki pulit ke jelag ladat penpet ngor bagi penat pulit ke lapak syosyo yagi bor pahara Syarilom Garo. Halur ke jing syasyo ukertong ke sarkar ke labatha bantoket benia akan agamat. Hadin balayo eka kaipot na Deputy Commissioner. Wat lak ladon ke jing jau ba CVD dengdo ula pensyai bagi sarkar kamdon kano ke jing temu ban penjelan ke tarik ban penlong election. Kesengi bekado ban thep kerteng ki kertong kendai ka kanreu trek uleber hadok ke porlai baji janmir. Ulang ru bakamat kebede bakajing pan ST certificate mani olong kertong kadang don hapok kajing bishar jang yang syari high court. Bak sarkar kadang ap ekarai jang yang syari halor kani. La ban kedau hangnya bah ka kendai trek uleber ar hajar ar punreo kesengi basedang kajing thep kerteng jang ki kertong. Na kebentak election Chaka Garo Hills Autonomous District Council UMLA Barem Kapulbari US Matur Mominen ulas asyo aki kemuhuan ki bamla ban ito. Hak pelau ke office Deputy Commissioner Hatura. Mominen bat uway pat ukertong inamul hak ilapoi step bah ke office Deputy Commissioner dan kerteng di kertong komsel. Ban ke kubor ke sakriang bah ki kemuhuan jingnong persya ki lawan ke jaka. Bala ki dong kubor pahara ki kemuhuan ke layok dan kubor bat syo ekonomi kertong. Ikulit kilalek dan pelat yang menjadi kertong bat ra aki Hatura Civil Hospital dan wa aki jisuma. It is under the adjudication of the Honorable High Court. This matter has been taken up in the Honorable High Court. So we are awaiting that decision. Will you be giving more dates for the filing notification today? So today was the first day. The notification, as you know, has come out today. As per the notification, today is the first day of filing nominations. That is between 11 a.m. and 3 p.m. And the last date of filing nomination is 16th of March. That is next Monday till 3 p.m. Haka kat arterik uleber ar hajar ar punreo Menteri Rangba ke jela ukonrat kongkal sama ulalit benjurep igi babuan ki kentoid Hatura. Ini kejing ni juu kalong mansaki daladia kejing penjular ke belajar ya kimar kimata babon pe kejing long jingman ke snong khathau hadin kejing kulmar ke belajar dangshan. Haba ulapoi ini kejaka ke basya akta Menteri Rangba ulai keren bagi nong snong bagi nong ilam snong ban snoto benia ya ketemai jongkan ke jengkul mar bat kumjo ban wat kilat klinti ban penbet biang ya ke syongsuk syongsan. Menteri Rangba ula kemiru ikidukan bat kiyeng di belasya penjular bat ula kular bagi sarkar kan syemi kesenjam ke badan kam menyerap begitu ke belasya akta akan ke jengja. Haga jo gopor upat ba jong ketura ula mi pat ba panedan pentah ke kampen khoi. Dai bagi samla ki kenhon baper bat kinong ilam snong klesno aktilang bat penkhoi ki yo kihat bagi lenti. Panweng hijabo bad ki basa akut na kejing thang ba kejing penjular.
Kani kesenjam ke 8 pau ke jingat teli ginok syong shnong ban wan ra abyang ya ka syong sok syong san Hatura. Habakran ke office jong keseng NPP Hatura ke belasya penjulor bat syatang Hagirunar. Menteri rangba ol 8 pau ke jing sokya ke bejor bat kedau ba syam lapoi perkat bakum kani ke jingja kan wanja. Luang ba stok balai bagi brio ke penlong kamsan pertai kani ke kam balik tombor penban ke office jong kani ke sengsan pertai. Ula penram daga beteng akan ke jingle ba ula maham ba kinu ke badan keti akan ke kam ken ngat ak jing pan syapen stom kat kum kaan. Shushu ula kentu i dekat jong keseng ba ken om du jing kerman ba sa snabeng ke office trikam ha NPP Kabadan Hatura. Itu makan itu. Ikaw ba? Kalau ya saya tu masih ada dalam sana. Why? Shortage in RML area, in and around RML, there are about 7-8 localities here. So there is shortage of rice and shortage of eating materials. I think we should contact all the development committees in this area. ADCs, just put them on board. All the development committees, and we should distribute according to the list that they give. We'll give a bit of rice to everybody. This will be done ASAP because the areas affected is not much. It's only this RML area mainly. But then we'll expand it to other areas also. But as of now, it is RML area. जहाँ से भी करना है करो बस काम करो बस बाद में देखिए कैसे करना है क्या राइस हाँ मैम Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba kemiru ke tenat korbari ke Jelau ba Preston Tensong. Ula pencai ba amla ban kena obat ke Sarkar Jelau halo ke jinja Harilom Garo. Da ke bakedau ba ke District Council ke dan lagi jonggi Board Sensyar Executive Legislature bat ke Judiciary kumbalong ke Sarkar Pedeng lani ke Sarkar Jelau. Habakran hikilat patai kubuara ke katwe trik ula ber Arhajar Arpun Rio uba Preston Tensong uluong ba ke Kamram jongga District Council ban lume ke Dorbar Kerpang ban yatai halor kimat ke badan kam. Ulang bak Sarkar Jelau kamdan benta ban penbor lanu kidi ban wara ek jingkela hakian bat kum kinong yalam kidi ban sengotu hi nangno ban penkela ne penbiang ke rukom sensyar. Halor ko hukum ke bagi yang syari High Court ke lepen mi menteri ulang bagi yang syari kam syam laken tho ya ke jingmut ne ke spirit jong ke jing penbena ne ke laken tho ke rukom balale ke bak lembut iki kendon ke babiang. Ulang syuk pakai yang syari ke lashim bakarai belashim dari Executive Committee ke Garo Hills Autonomous District Council halor ke Scheduled Tribe Certificate kalau ke babean kat kum kapor ke bamenta. Ulang syuk bah ke rukam terekam ke District Council kumbalong haki yang dorbar tauan ke Jelau ne ke Sarkar Pedeng baru kirai ke bakrau ke ban pas syua ne ke Executive Committee bat nang ta sa haki yang dorbar bat dei ban bot berking ya kian. Ula ban rap ru ba ke jing penbena Executive Committee kalau babean namar bakam syumlayat ling bagi lenti ki badai. Ulong balada ki kwa ban penkelaan ke yang dorbar ke deban benjur ka ban nang tasapa ulat ke Jelau ban yo ke jing soy. Ula penkut da geboong bawa lak edi rules ki dan Harilom kasih jantia bat Garo. Ndai hak bakum kene ke por Harilom Garo ke jing kwa ajung pat ba kalau ban penkela ki kendon bagi buat bersikata. Daga bentak ke jing biang jing Board Sensyar ke District Council. Unu menteri ula kentu ba ambet ban penyeso ekamat inline permit bat ki election chika Garo Hills Autonomous District Council. Kajing dawa jeng ikin huan kalong bagi brio ki bamde gi riulum kimla baneshim bentala ne tep kerteng hak election chika District Council. Bat ulong bagani ke deka weipat ke benta. Ula benrap syusuk bakini gi brio gi ginong syong gi babiang jong Meghalaya bat ke India. Komta amde ban ya klek lang ya kane bat kamat jong ke inline permit. Ulai ku blay ya ke tenat Home Affairs balapa iki kenhun pudet ke ban pahara bat wanra biang ya ke syong suk syong san bat penpau ke jingkermen bagi jing syong suk kan wai pai biang Harilom Garo. Powerful, and they have the executive power. That's what I'm telling you. We are limited to step in to the functioning of the three district council. Ultimately, let me tell you one thing: it is their prerogative. If they want, they can always bring amendment. Same thing like assembly do, same thing like parliament do, and then
government will take a call, and then ultimately governor will ascend it. See, let me tell you one thing: the AD rules applies only to the respective district council. Khasi Hills, Janti Hills, yes, we have AD rules, including Garu Hills. But at this juncture, what happened was, in Garu Hills District Council, seems the aspiration of the public is to amend the rules, of the ADC, which is being followed all these years by the people of the Garo Hill sector. Well, I think this is the subject is totally different. You can't link it to ILP because this one is not about the ILP. This is about the election to the Garo Hills District Council. But the NGO says that. Well, the NGOs can't say. But let me also say, you need to understand one thing. That's what I'm telling you, don't mix up with ILP. Because this one is what? The NGO says no non-tribal be allowed to participate in the election. They cannot file they cannot file nomination. I think that is the aspiration of these people. So why should you link it with the ILP? And these people also, they are genuine citizens of Meghalaya, of India. So therefore, don't link it. Please delink it completely with this incident that has happened in Garo. No, see, you can't blame the government because this is fully the authority of the district council. As I said to you, this council also, they have got the legislative power. They have got judicial power. And also they do have the executive power, more or less like state government, more or less like the central government. So you can't say that the government's failure is there. That's why the law and order crop up. It is not like that. In fact, the district council themselves, if they realize that, they should have had a special session discuss about this issue. Since they already knew it, why not they discuss this issue? Bring it to the district council session and then pass it. Then the next course of action will happen. So therefore, even from the government side, we have no role to play. It is not the duty of the government to say that, hey, you have to pass or you have to do the amendment of this. It is not possible. In fact, they are the leaders. They are the one who has to understand where to amend or where to again incorporate all those existing regulations, laws, rules, and whatever they are. The practices of the executive committee is when they take any major decision like scheduled tribe certificate or any other issues, first they have to pass in the EC and thereafter they have to bring it to the house. Because the functioning of the district council is more or less like Meghalaya Legislative Assembly, just like the parliament also. So we need to follow strictly as per the rules, regulations, and the guidelines. So therefore, the decision and the notification issued by the executive committee of the Garo Hills Autonomous District Council, even myself, I feel it is totally incomplete. So therefore, if they really wanted to follow the rules and procedure and to make sure that the amendment of rules happens, it has to be done through proper channel. Meaning, one is let the EC pass and then bring it to the House. If the House approve the proposed amendment, then the amendment passed by the House should come to the Honorable Governor for assent. So that is the rules, that is the procedures in the functioning of this council bodies. Hadian bakal mi kejing kenat hakaleng karilom garo namar kejing persya ya kejing yok benlong kertong ki bamdai ki trajela haki election chaka Garo Hills Autonomous District Council. Kesorkar jelah kesengi balang jangkatayo kelasya mekarai ban penjelan syashipor ya kene ki election. Hadian bakal mi kejing ya kenat harilom garo bat kejing penjari ya ke curfew. Ha kesengi balang kata kakat wetrit uleber arajar afun riau menteri rang bak kejelau konrat kongkal sangma ulapan bena ban penkandria anaswai ki election syaka Garo Hills Autonomous District Council. Konrat kongkal sangma ulong
Da kebabo ikejinglong jingman hari lom garo pada ikejing sngo padba ke sarkar jela kelarai ban penkan ria aswai ke election bakin sasyong ban shemigarai ban penyihat cekmat ikenegakam hendaya mentahi larai ban penkan ria aswa ya ke election MDC jangka Garo Hills Autonomous District Council. Keeping the current prevailing situation that is prevailing in Garo Hills right now, and keeping the sentiments of the people in mind, the government of Meghalaya has decided to postpone the Garo Hills Autonomous District Council elections. We will sit and we will decide on how to further take this procedure ahead. But till then, the decision has been made to postpone the elections. Presiden ke Federation of Khasi Jantian Garo People FKJGP uba Dundee Cliff Kongset ula penpa ke jing sokya halor ke jing roi kensan ke bamdei ki Garo hari lom Garo bat hak jela Meghalaya ru kiloong bagadan kam komyo menteri rangba ke Assam ubal syeme ke senjam ban penduk pendam no ya palat arlak teligi vote jong gitu ke belah suba bakem dei kinong India. Presiden ke FKJGP uba Dundee Kongset ulang ba ke jing telot ke bor singshar ban khangat gibreu banabar ke jela banwan buai shnong kat bomon kedena mar bagi sangsan partai gibo hakamat ke vote bank bat kaseng bat gibo hadien ke jing biang kipat ba gibre kitrai jela habakrani gelat partai kubor presiden ke FKJGP ulang ba kaseng kal ai jing kershan badiro yu menteri rangba ke jela Assam ublanut ban chime ke senjam ke baskam bat penduk iki palat arlak teligi vote jing gibreu basuba bakem deginong India. Bat ula benrap bagi jela Meghalaya ru kedan kami menteri rangba ubabo iki trai muluk hakamat bat bo eka vote bank syedin. Halo ke jingbuan ke breu ke benapar ke jela hari lom Garo presiden ke FKJGP ula maham balada om syemkian anduk mentah kan ketajur kalawe kipat Garo. Da ke bakado bagalong ke badan kam mentek lakam yaki na ke jingyo abat ulakam ke jing sensyar. Uba Dundee Kongset ula penramjor ke sarkar halor ke jing ken sting ya kena kam ke ula keno ke sarkar kadang ken ke jing elakai. Ula kedauru bagi jing peneher bana ke sang ISIS kadek-kadak bagi syong san kala bandon jingma. Ada ke sarkar ke ken sting ya ke jing rong bean ki benabar ke jela ki basubah badegi kong Bangladesh. Ke FKJGP ke lapan pau ke jing esnokti bat ki para riau luam ki badan hari lom Garo bat ke pensyai bagi tong kalong benda kun haduk benda yok ke jing job ke bapuran ke benta kalau wei jing ke kateng banuan. Te nakaliang jongka Federation of Khasi Jantia and Garo's People ni penremjur ya kajing sathang jongka office jongka Garo Student Union hapo kabadan hapo Cinebang hapo West Garo Hills District. But kani kajing jang i ba kadi lingba kani ka order ka balapas daka GHDC Garo Hills Autonomous District Council ko khnatri punai feb bat ya kamu notification ke bala penmi pan haka khatnyo tarik jo banai feb arja apun rio kani notification ke ba penmi kalong ba dei hapneng ke jingya jong kasur jong kaleng jong pai ba hari lum Garo ba klasode ke por ba anum ailat shu ya ki nu ki nong ishimenta mo hapo ka GHDC ki badai ki non Garo kabamut lara kimdon hi taka sernot certificate kabari joka shul tribe dalali ru kinumyo ban yishimenta hakaliang ban long taki kiwini ki candidate hapo kani election te kajingja kalong ba hadin hapdeng kajing u jingnam jugi patba napoka rilom Garo Hills rengi i pat kidon kiriu shim kabu ki bakwa ban penklut ya kani kaya jinglong jingman ya kata sentiments jongki para rilom napoka rilom Garo Hills kejongi ya kaba uni uwei na banglatip kateng kom es matur mominen wale ban file ke nomination kejongu da kabalik persya ya kata kajing snow jongki para rilom Garo Hills ke benang the dekasa mi ka nangtui salong kami ke kajing kabam sotonat bak jing long jing man kum kalong mata hapo ka rilom Garo Hills kaliang dongi kaseng hi
dakawai ki jumut kalong barok hi ki khot jong FKSP kemudian hapok jelah hi barakawai ngidon be ki jumut mengidon rengkat lang bat ki pardo ki pararulum jongi kemudian hapok than ridum Garo Hills bat ni pha ki khruwa ru bangi ai ki jingkersan ka bapura ya borok kemudian benta ha kan ki jing ki namata kam em jong kita ki riulum try bulung kemudian hapok jelah ka jongi bat kawai ru ni kwa man condemn yang sarkar ya jing sting jong sarkar kam ship na le ram kashim pum ka kadi kam ka imat kadi tang kam le ka heri ke jing nut jong kita ki sting le no mo kum ki ISIS la nu ban wa banar hapo ka sorba tura mo ban kren ni ke jing sno go jong ki kadi ki ka ba ngatrai ka sarkar ka shim khia ya kani ngatrai kiwi ki bri bobo shim kabu kinu me shim kabu borok ki keli kata hi ki oma imat kelawan don kata kanunu ke shim kabu ya kata ka election bakalajan election henry kani suja kaba kai tengku bat kata ka isu kai tengku ba kata ka jing ka kompenya mo ya kani ka election hi nama beliu nakaliang hi jok ki pajba hapori rum garhus ki kelawan ka wi jumut ban persya inu kandidat bukwa pan file nomination bomdar KST ya KST henry pat padeng kani jing persya jong pai ba bun palang uniu dong mi men file ya kani ka nomination jong banyak koni ni election dena takada ka syua tengku henry kanum dan kata selendat ban ba kandai kanunu ka political propaganda na ka political ni kata kam dan ni but hang ni hi nakalian jaka seng hi kwa hi ban kentu ya borok ki political party kemudian hang ni bagi di ban klet shwa he kata ka jinglong political party ki jong ki re ban perkhat shwa nam ta ka bha ka men jong ki pararulu kemudian ni ke jela ka jong hi tengi hi kum ki nongelam ngi ong ba pe man ta ngi rong kam ban pe chakhmat ban jam chakhmat om dei ban teru ek jing bakla jong long shwa man shwa jong na sedien nama khnang bagi nyo jing tali ka long ba ya ka ka ta ka jingduna ka ba ki long shwa man shwa jong ki le ne kajing klet kajong ki hakinu nu benta kadi kamram kajing bangin phai shakhman banum kuno ino rekum gejat nrio nekum gejalahi long kawai kata hi kadi kasur ka ba nakaleng juga FPSP ba ngile chathie ni ong ba inum dan kuno no ong bangin namla ban le hene kajing khon kan don mai te tadi na kata hi kani kadi kasinjam ka ba ngi ba manta hi inum ong ba kadi kiseng bhalang nginum ong ba di political party hene kadi be kejing ki kabadong kam na benta ki pardo ki pararulum ke jongi beri apa than Garo Hills apa than rilum Garo Hills namar nganong pi kat kum kejing lap ke jongi hina kali kaseng balada kini kim nak man kendet beri benta ngani tu pi ka dei kejing kot bun balang hi wi ya kejing telot maka kejing simsting palang kabawan ra ya ki bun ki kejing long jengaman kum kalong menta ya kata hi ngatrai ngim sakhi tamangi hi bun balang ku sakhi ya kata baga jing telat pelat nakaliang jong ka an bat nak liang jong tenat pulit iru menci omno UMP Ketura Usaleng Sangma hakasing palai jong katayo ulalet yakendo ya ulat kejela CH Vijaya Shankar Halok Bhavan bat ulapan paw ke jing sokya halok ke jinglong jingman harilom Garo bat ula kerpat ulat ban pha penklan ya ke jing pahara kenang ban ajing singan ya kipat ba halor kejing kulmar ke belajar hakikat tu kini kebenta jong kerilom Garo. Kebedi berkejing tap kerteng na kebenta ke election syaga Garo Hills Autonomous District Council. UMP na Ketura Parliamentary Constituency Usaleng Sangma haka kadar tarik leber arajar arpun rio. Ulalit bani kendo ulat kejelau CH Vijaya Shankar haka Lok Bhavan. Hakani kejing kendo uni UMP ulapan pau kejing sokya halor kejing nong jingman baru ula kerpat ulat banbo saarteli ki jaka bandon ki kenhuan pahara ki jaka ki bakham shong sir kenang ban bo e kajing singan ki nong shong shnong Lito bagamat bukomsan kedai lo kerukom trekam janga 6th schedule bat komno ban pembed ya ki jing e ki bami ula kedauru bagadan ke jing bitar ki samla halor ko hok jong ki reulom ki jaka bahap opo ke 6th schedule bat ke jing yo orong ki bomde ki reulom hakaba ula kedau ba ula kerpat iulat ban penbiang ya ki kenhuan CRPF ne ki wei di bor pahara ki jaka ki besya akta kenang bagi beliau kinyo ke jingyada UMP ulero ke tenat pulet ke belala ban tek lakam ke jinglong jengman klam da ailat bahkan nang pur syu ulapan paru ke jing sngongo ke nong ilam niam kentop yo bishop bat ki pastor ki bela duai bat kerpat ke jing syongsok harilom Garo
Habakali halor kadag wami nagane kejengkel mar. Unu MP uloong wom kwa ban keno yonoru. Mereka ni kerja namar kejengli esting jengino ngelam hagi snem ki blalek. Klamla ban shnai ki kendon ki bapaka na kabenta ke district council. Usaleng sang mau lopen kot ke boong baka 6th schedule kadai na kabenta ki riuluam bat baro ki diban snotho Jakarta. The whole objective is how to, handle the situation right now, whichever the issue that has been cropped up in Garo Hills. The main was the 6th schedule, so we have talked about it very much in length, how to, go with the procedural correct way, and another one is that about the border issues, how these Rohingyas are entering not only our state, even other parts of the international border also. So those things, and then moreover, at present actually, how to bring, this turmoil into peace, okay, and how we will try to, make our youth who is already agitated about the situations, about the 6th schedule area, why the non-tribal, are coming in between. So likewise, we have talked in very much in length, and then I have already asked him to put, 1-2 more security camped like CRP, and then maybe if we can put another sorts of, forces in those areas where our people will be protected. Everybody is involved by everyone, even the preachers, fathers. I want to thank our bishop also, who is praying for our people to come back into peace, and then even the reverends, everyone, every citizens of Garo Hills is praying that this situation is handled in a way that should be handled, and we should come to our state, and then nobody should fight with anybody, and then the right which is given to the tribal people should not be snatched, and then and then since there was no such rule in place, that particular procedure we have to follow, and then see what we can do. Definitely I'll go back to Garo Hills and discuss this matter with all my senior leaders, advisors, and then I'll definitely meet with my people and then see what we can do. Because right now I think I want to thank especially the police personals, the police department, who has handled the situation very, very nicely. Otherwise it might have gone out of hand, and thanks to the police department and all the other departments who are involved, especially in taking care of the situations and then bringing, at least calming the situation right now. Even the DC office also. Are you pressing for any inquiry into this entire violence that has taken place in Garo? I won't say press right now, because the law will take its own course, because whoever has already created this particular situations right now, I think one has to take responsibility actually regarding why the situation has cropped up at the very instance. Otherwise, Garo Hills right now is a peaceful place. Even Meghalaya is a peaceful state right now. So, looking at the whole scenario, somebody might have instigated someone to do something, because you never know whether it's a politically or motivated, or maybe somebody wants to take advantage of the situation. So, let's pray everything is fine. It's the rule which was not framed earlier, because our seniors, they have not foreseen what would have happened. Okay? What would have happened now because of their carelessness. So this is the things that is happening. So we don't want it to follow in the future. So that's why we are going to have a word with my people out there, and then with the seniors, with the elders, with all the intellectuals who may be able to give us the advice how to go about. What was the view of the governor on the participation of non-tribals in the No, actually, governor is very much in view of the rules. Okay, if the rules is in place, then definitely these things would not have happened. Okay, but since the rule has not been adopted by the district council, that's why this thing has been
the lingering for many years. If the rule was framed already from before, then we need not have to face this particular consequences that has happened. Okay, that's why governor has told us that you go back and see how to go about with the rules, procedures, and then what kind of amendment that should be done. We will discuss with the people. Government is with the people. He's for peace, and then he's for the people. So governor is very much positive to whatever we will do. He is not, because you see, 6 schedule is for the people. For the tribal, and everybody knows it, and everybody should know it. Because the fundamental right that we are talking about, okay, you cannot coincide with that particular 6 schedule, because 6 schedule has totally a different structure. It has its own autonomy. So that's why the district council has to come up with the amendment and the rules, and even the electoral college should be framed by the district council itself. That way one day maybe we might be able to do so. Kakun Nyotrap National Awakening Movement Knam. Hakasim baar jang katayo kalalit ben dian bat penkenmau biang yaka Khasi Hills Autonomous District Council bagadai ban penkelano iki kenon-an jang ka council ban khanglat iki bamdai ki jat bin Rio try jela ban benta ki election jang ka KHADC. Ka Central Executive Committee jang ka Knam hakasipo tre uleber arajar arpun Rio. Kalalit ban penkenmau biang yaka KHADC halo kejeng dan kam ban penkela ki kenon-an ke District Council. Kenang ban khanglat ki bamdai ki try muluk ban benta ha kejeng jit nong kemat. Kinong alam ka Knam kletmu bani kendo yu Chief Executive Member uba Winston Tony Lingdo. Nrai namar bo shimla dan office kumta ka sengkel IT no ekador khas chiki bor ke beri pet pen poi shau. Kani kejeng let penkenmau ke dehadian bakalami kejeng kulmar hari lom garo. Kebalawan raru ikejeng yap beriau. Kaknam kakeno bagane kaja namar kajing lan bagi bamdai ki try muluk yo benlong kinong thep vote bat kinong ya persyang ban ya konik election ak election jaga district council unang ilam jong kaknam oba Thomas Pasa ula penpau bakaseng gladawa ban penklai edi rules sispa arpupra iwei batlai nadu kesnem arajar katsau ulang bawa la ke executive committee kabamenta Kalayo akan kejeng terwa nadu ya yong kesnem arajar arpusan hanrei hadu menta kesnem arajar arpun Rio kampat syemkhia. Kaknam gladawa baka KHADC kedai ban penklan ki kendon an kenang banlat ni kejingja ke basnosi kumajah hari longgaro. Kaseng galapa biang akan kejeng terwa hagasin ke basau syaka KHADC. Bat kentu badai ban pa ano kam klo syulat kejela ba enyo ban menjurno kenang ba kejeng menjurkan long kebatikana. Te nakaliang ngajongi raja sokia ni lawan ni kendu biang ya ka KHADC ni la thu bang yo banya kran chikentin arkentin bat CM hendai namar ba I don tengi la shu ai no ka chiti kumba shu maj phang kendian nadu u araja khatsau ni la wanra haka isi ki ba per haka bang ila kerpat ni la dawa Rasyang ban pencau tu ya ka jingdon kamban kelano ya ka idi rule ga basis pa arpura sop para 1 but sop para 3 Henry nadu arja khatsau ngiyo tang ya ka jing jarjar halor kani kamat ka badon kam bat hakane ka isiru ngila ai ka city nadu April arja apusan ngila penbut ru ya ka reminder ha January arja arpun habang ngila abu ya ka ju ka jing kerpan ban amen ya kan idi rule ke basis pa arpura ban namar bang iklem pat yo ngim yo ignu no kadak ba nakalian ka council kan simkia halor kan ban daka bape ya ka jingjiang ti hapo Garo Hills ngi wan biang siapo ka KHADC menta ban ai biang ka ke city sya ECM ban kerpat di ba in simkia daka jing kmi nanti yo lesi kan ni ka jingjia ka barang jia po ka Garo Hills kan penkendit kan pensnyau tu ya kibabat ya ka sinchar kadar hapo ka district council bakan no kalau ka badon kamtam bangin penkelai ya kan ke dirul ka basis pa arpura ban khanglat ya kibar jela ya kibam dei ki khasi da ukulom jong ka ai bakim yo kinum yo lat ban sebenta haki election
Namar kajing siap tinggi kajong kalong ba yo hoki por ki banwan. Yo kawan kajing mensau pada ya ka district council bat ya ka jai bendu hi badok kawai. Te kum mangila jukuran ka por lada kum kinong tawan lada ngimla manyadai ki kenro juga district council dakaan. Long le no e kajing long nong tawan kajong. Nak ta kadau ni la busuk kan ke city yang ne bat teng yo ka district council ru ho ya kajing bun bagi kam yo kini ki mat ki ba kham kongsan ba ki sa no syadin dan kalian ka jongi ni ai kan city but ni apten amen ru ni apten amen ru ya kan ka ed rule ka basis pa ru pra ha ka bang ila ai kerteng ka draft amendment 128 ed rules tang ban pensuk ya ka district council tang ban pensuk ya ka district council bahkan penstat penklo ya kan ka kam namar ka proses ka kham jolong lar ka district council ka amen ni kan ka bon ra ka floor of the house ka pass kan ka amendment nang ta para ki ha sha governor ban ai ka asen te piki kalenti ka kham jinga kindian te ni kwa ka district council bahkan le no ya kan ka benta khnang bangin light na ka jing mensau ka ka bajia po district council kalong ba sosi ki kalong ba sosi ba kini ki bomdegi na ka jai ban garu ki yo lat ban thabot pat balik kan ni ka jing ka kinat menta kadai baki MDC le se jong ka Garo Hills ki klempen klan ya ki an ki jong ki yang tepok Garo Hills nak ta kadau kami kene ka jing kenat kene ka jing mensau hang tepok ka Garo Hills bat ngim kwa bahkan wan urlong kaju hane ka jai pen jong te ni kwa do khlam bai wasai ban tho ban penkala bai ya kan ka idi rule aba sispar pra ka draft amendment ngira ai lupa sapok ka mi jong CM hakabang ila tho atli mat kim kong san pa ni tho ba in para 128 sub para 1 but sub para D the sentence starting from provided that a person not belonging to a Sulu tribe ter hadu ka contain territorial limit of the state autonomous district they ban delete ya kene bodok kawai but ban tho bujli no ka contain ka boong provided that a person not belonging to a Khasi tribe shall not be entitled to so vote in the KHEDC election. Kalau syai bah kentin, ban kabar pada amendment bagi terwa, bah ya kapara 128 sub para 3, they ban delete barak kawai. Ladang ngile kumta, let's say kanton kajing sengan, ya, ka district council kawai. Hakini ki khendet sni ki baladem ni na ni ai jing ro ni yo in nakaliang jong i ba adan ru ila penpau ya ka jing bam yahap jong ki wi pada ki jek bendreu ban le tuklar ha ka kam thebot dari ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council bat ka dei sisa kumta tadi sisa kum bagi badan bat ni kbilin tiba ka ju ka formula kin trekam hang ni ya ka ju ko jing snyong kan don ru lembaga ne ka isi jong ka WPP bakin pendep hop ya kamram ka jongki kadi omde nak benta ka jing mento jong jono nak benta ban pun sengai ban pun scam ya ki kenro jong council hi nak benta ka jing bha jong u babun balang ka kenhuan ki pulet ka Meghalaya ka belalit ban kem yewe subanong to ATM u Razul Khan nanu ha Haryana ndrai ha bagla thumu banwan yalam noi u sha Meghalaya yau ne ubreu blatep kerteng kumu Razul kila sha hyar thama kensan ha ki patba bat ki pulet kla siat chasun bat agane ka jingja uwe ula mensau ha ka benta jong ka kejat Kajinglet jangkawi ka kenhuan ki pulet ke jela Meghalaya banet kami winong to ATM hanu ha Haryana. Kalajan kelalong ke jenja pesngosi hadian bagi padba kila hyartma bat persyang ban pelaj unong lek kam sneu naga ketigi pulet. Kani ke jenja kelaja ke janmiet jang kishpau trek gulber arajar apun riau haga distrik Mewat ha Haryana. Ha kepor bagi pulet ke East Khasi Hills kidang penket yo Razul Khan wasuba budai ubaidan keti ban peniat dan yo tau mastermind. Ha ki bobon ki kamlu tie bat ke jimpen bathai ki ATM ha Meghalaya. Kat kum kita long kubor kat baga kenhuan ki pulet kedang temu ban kerja yo Razul Khan sha Meghalaya. Kawi ke kenhuan ki beliau ka babitar kalawan pakhang lenti ka kali ki pulet. Kini ki beliau kila persyang ban pelat borba yau ni unong lek kam sneu bat ban persyang ban penpat pen peraru ka kali ki pulet. Hagi video ke belas sapriang hakilat bathai kubor le i we pulet balakop daga jensem rulum u balapen mi ya kabor bat siat chasun.
Ibor pulet kila pencai bagan yang kejeng siar kedai tang meneda kejeng im gidikot jong dengan kenhun na kejeng wan hiar tama jong pat ba uba la persang man pelat yang nunung lek kam sniu. Woi brio belatip kerteng komu tarif kan ula mensau hak jat hagan kejeng siat. Bala penkit noi u syaga Postgraduate Institute of Medical Sciences Harotak banyak jing sumar ke bapaka. Haduk mentah ki pulet kelada ban register ke mokot rumah persya akat arngut ki brio ki bala yok ban kedau kerteng halorkan ya kejing hiar tama ba kejing tubu ban pelat yau ni unong lek kam sniu. गोली मार दी ओए गोली मार दी गोली मार दी गोली गोली मार दी ओए गोली मार ट्रैक्टर लगा ही नहीं ट्रैक्टर लगा गोली लगी गोली छोरा के गोली मार दी ट्रैक्टर लगा ओए ट्रैक्टर लगा रोड ब्लॉक करो गोली मार दी गोली मार दी ओए आडी लगा दियो Ketenat pulet jang district East Khasi Hills kalayo ban penliam yakobe kenhun runar haka kam lutien ki ATM kablale kini kambean kaleng ke district hagini ke benai kablale hagani ke jing thwat ke bajur ki pulet kalayo ban kem ado ndrungut ki brio kentobi ki brio na Haryana Assam agino ngerap nagani ganong ba Shillong Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba Vivek CM ule tho bakini ki runar kilong ke badlat bit ba ban lutie haka bak shimpor tanggu ba nyung minute ai ban lutie yakobe ki ATM kini ginong lutie kilayo ban lutie kenthop ke jingja hak arpu itre ujemang arajar arpusan hamokria hakaba kila lutie ya kepisa kaba komba arpu pra laktam nang ta ha ubnai no pra kasnam arajar arpusan hasmit kilayo bentuk palat ya kalai pusan lak baru rempang kasnam arajar arpun riau kilayo bentuk hameliam hakaba kila lutie palat ya kalai pusan lak Hadian bala register ke mokot rumah ha maungap bat ha Madan Derteng Police Station. A special cell jong East Khasi Hills kala penlong ya ka jing twat ke bajur ha ka arp nyu trik rempang. Ha ka ba kenhun pulet belalam dau DSP Operations Usim Sang Sangma layar sha ka district Nu ha Haryana. Rengkat ke jing trailang bat ka CIA na ketu kejaka ha Haryana kilakiam yau Salim arpun rus nam kerta na Dhoraki bat Urahul laipui senam kerta na Bazitpur ha ka kendai trik uleber. Kini kidai ki brio ki baju teriam hakaba kiju le kini kijat kam hakabla thwet ru dagi pulet akalengkari la kamru ya arngut kinong yarap ki ble selab kini ki brio ki banabar ban ai kubor bat jaka kata yo John Fishal Lengkoi lai pu arsnam karta no umpling bad ujoyas dura sapunyo snam karta na maulai nong kwar ubre bensha USOT kini ki arngut kiladon lupa ki record kamrunar nadok ka kam khai drugs hadok ka kam penyak brio Haka kadar terik uleber ke kenhun pulet belayalam do DSP Crime u People Das kelakiam ya u Rejol Korem lai prasnam kerta na Chakla baru Lius Ali arpu prasnam kerta na Boragaun haka jela Assam. Uba Vivek sie mulai thoru bakladan gejingja ke bagi pulet ke Meghalaya kila Jan Sha Thombor ha Haryana ha bagi pulet kira ngalam yo Rahul Shah ke yang syari haga bagi pajbor kila temu ban pelat yo Rahul bat keni ru kitiar siap nagi pulet. Banedai ladi ke pulet ke lahap ban siat chasun bat chamadan ban penprai ke kenhun. Apa deng geni kejing kenat uwe unong syok shnong uladai kuli bat udang syak sumar mentah. Di pulet ke Haryana ke litu ya kan arhut ke badan keti ya kena kejing hiar tama ki pulet ke Meghalaya. Superintendent ki pulet ula penpau bagene kejing ja ke jana mar kejing selah apa deng ki runar nasabar bat ki bre ke badan hapok kena kejela. Kejing toket kerang ya cekmat ban lap ya ki weipat ke badang katria. Nikong shot ni la subaya barok ni long kiba tap kisah because kan kalau long tebet adu kata-kata hi banong bat sei kisah tang apot nyum net bat ru aku cukup pot bat tep ru badan kisah entah ye ndai hadu mentah hi pat lap hi kata bat ndai ki long play jo kabang bat ndang ki ndai wada kata gindang doket khmat hi ban pej dan tim manon dan yang dan badan ki nak kaliang jom kita nak try jom kabang ne kiba terpisah. Kadi jinya try jom baro hi benta jom ka special cell hi kiba kadi mengila lapis pada ngila bolang kini evidence ban kasami kin kata ni susutu menu badan keti ti bun ki benta jom ka special cell kiba try hak ni dan bun ki area se pada di lapis kini evidence kini salap pada kalau penuh taka
ka crime ki commit kumno ka modus operandi kalau kumno ka chinya ti kalau kumno kani hatat kani ru ka ngaklen bang phi ba kani ha ngala sa ngala patai phi ba kani kari ka nilayo ban kem kiru ka jingarap dong ka sam polis ban Haryana polis di kibla dan benta ban penyerap ni ban kem kini gibrio syekhi jela ban terpang ya ka Central Investigation Agency dong ka New District ban USP dong ka New District do bala ya yarap sibon ni ban identify ban kem kini gibrio kamli ka masuk ban kem akan ni ka cakahi kani ka cakah ka nu kamtam bun kibri tep sipang ka mewa ni kadi. It's a very criminal prone district, but akan kita cakap hitam di pasuk ban kem, ban atai ka special cell hi like tai borba waktu hitam, ban identify, ban yo ban kem kini. Ka cash ni dang pet ka trail of cash, hadin ni layo orang ni kita pelut, kita bela siu kiram juki, di dang pet nang ni squat ni dang pet, dia si kila bolt juki. The funds park those funds somewhere else. What happened is the accused tried to grab the wheels and tried to overturn the car, and thereafter a crowd had come and assembled out there and tried to snatch him away. They also tried to snatch the weapon. The police out there were very restrained. They fired in the air, they fired in the ground. In fact, the bullet which hit the person also is a ricochet bullet. They did it because there was fear for their life, and I think it was very much justified. They act with restraint and responsibility. This case, you cannot bring properly. Like I said, in fact, I just said that place is a very crime-prone place. The mob was violent. We didn't have in those other cases, interstate cases, we didn't have a violent mob who wanted to lynch or at the most, we had an instance where a person got slapped. But here it's a violent mob which wanted to snatch weapons, wanted to lynch the police. So we had to take precautionary measures. So just to know about the vehicle, was it from Delhi, Meghalaya police vehicle? Yes, it is of our Meghalaya police. Was taken from our battalion from Delhi. Yes, it is true. One is a former SOT personnel. So his name? Joyous Tura. So how do we read from here? People coming from outside, they can do commit crime and go. Unless you see people from outside will not be able to commit the crime unless they are facilitated by local facilitators. Arngot kisamla keladu ono ela kejong kejing em haba ka thok ka bagila syong kala ledrung chakrum jong wai ka bos ha ka mi jong si ublei jong ka tayo ka balala mat ka ne kejing ja kala ja ka than umran dairi ha ka district riboy If it is from front. ha kejing ja accident ka basnosi arngot kisamla kala klano hadian ba ka skuti ka bagi syong kala ledrung chakro ka krum jong wai ka bos ba ka ne kejing ja kala ja ha ka mi jong ka pratri luber arajar arpun rio Akapor kumba prabaji hak surok ba National Highway bahan Rio akatan umran dairi ak district Riboy. Kat kum ka kubor beli olum le thu begni samlak na klan no ne jinja accident ki kentup yu elipas umba arp saus nam karta nak snong do kha ubla klan no ashen. Bad uway pat latip kateng kemu riban sok singkli arp kundai snam karta na bohi rembong ubla klan no asawon poy hakajaka ban sumar ha sning CHC. Layo jeng tip ru bagi ki arngot kedai ki basyong ha ke skuti ke beranu number ML Not Sun N kendai Sun Sau Hinyo. Amar bopoy ya kene kathan umran dairi kat bagi nang basyang ban jam syakmat. Kawai ke bos ke beranu number ML Not Iway Nyo Sau Lai Ar. Kim syamala asyuk bentek lakam bat kelali trong bet syakrum jeng ne ke bos. Layo jeng tip ru bagi ki samla ke belaklaan ho kedai ke berang wanishin bentah ha ke jeng seng sinot kaba lalong ha ke snong diwan umdan. Dekat bagi rawan paipat kelamat yang kena kejing jaga berselusi. Nagalian keyboard pulet ke tanat sening bidang pemulong kejing poket halor kena kejing jaga. Ka FKJGP bagi senjuk kinong sencar senong apa selong hagala asing ublay jeng katayo. Kalau persya ajur kejing temu jeng sorkar jela ban ai jaka temai ya ka petrol pump Anjali ke belatip kum ka Ashok Auto Service ya ke belatemu ban ai ha hendro mer ha apa selong ha ka dor ka batang shitengka shi square foot. Kejing temu jeng sorkar jela ban penkan ria bat nio jaka temai ya ka petrol pump Anjali ke belatip kum ka Ashok Auto Service ha hendro mer.
Kalapan mi ke jeng persya ke bejur nak ke FKJGP bagi senjok kinong sensyar senong apa shilong. Kebali yang persya jur ya kene haka kendai trek leber ar hajar ar punre. Hakani kesi video kemelim blog ubat toshan marwen mula kod ke jeng jurep ke baken top langi ki officer nak ketnat Animal Husbandry and Veterinary ye jong ke NHIDCL PMU melim bagi dekat jang darbar senong sanmer renggat ke senjok kinong sensyar senong. KFKJGP ru keladon lang ban penpau ya kejing persya. Ubakit boklang nong plang Vice President KFKJGP ula keno bakan yang kejing liak ke sorkar kalau ngebabean bat kalaban keta ke pateng jong kilawai. Ulong bagi sorkar kelatmu ban ai kene kejaka ke badai jong ketenat veterinary hakedor ke belong shi tengka shi square foot ak shi senam. Bat kene kemot bay kejaka ke bahek kalah hajar shi spa prapu square feet utrai udai ban siu tang kalah hajar shi spa prapu tengka hak shi senam. Ula kedau bagai petrol pom kadan tang pembaar hajar square feet hakapor bagadan ha Anjali. Ke sorkar pat ketemu ban ai hadu khala hajar sispa prapuwe square feet ha Andromer. Ke bakan tup re kalat basna ke restaurant ke jaga sat kali bat whether your lease, whether it has lapsed. Ubakit boglang ula penpau bagai sos kular ke mon ai do ya kena ke jaga so ubru pada bar ke jela agar rupam ke bala ban ai patek balong ke jema ke kado ke siap ke jela. Why should High Court come? Dan kebakedo bagai code order kelap ha utrai dan kelat ya ke jaga ha Anjali apo so benai banai keyboard dan defense. FKJGP ke ong bagi sorkar ke debat penbet bat keyboard defense om ban peni jaga kerbang beriu benabar ke jela. Dan kebakedo bayau kasih lada usaha apo ke jaga sorkar ke kendang. Kan baju beriu benabar bagi sorkar ke jaga ke bahaya pada kedor ke bantah. FKJGP kalau maham belada ke sorkar kam sange kena ke jenglea keseng rengkat ke borsnong ki kloy ban chime ke nung senjam ke bateng baneda ela ke kendo ke syah. Nadu ka laitrik wagos arjar arkulai the very first day ka bangitep pa kandon ke inspection hangni ban alot di ka petrol pump na kaliang jongi ngeladap tho su veterinary minister ban ngitep ba ka di jaka jong veterinary ni tho su minister jong ka veterinary kalong bangin persya kalong ba balai bahapan ai jaka kerpang ya ubreu benabar hapo ka jaka jongi mi ka di ka 6 schedule area ka bangin melak ban laj ya ban sutu ka baningkong stan ni kata bat mentangi sutu ba kat kum balong boros kata kemkalan competition act mo kala keren sai balada dan kami ka nugu jaka ka sorkar ka dan kami ka nugu jaka kasih ka compensation bat kasyong auto ubreu wat jaka seno larau de usa apo operslong la ka sorkar klasi competition utiet chawes kasih utiet chagaruhel utiet sundo ka sorkar kam dan jiktu kala kata hadian kata ka basusi kalong ba kini kita ki persang banyalam bakla ya kesur jumpai pak nomor balai hadian mingila persya kalau ada inspection buat hadian kat kum mengipet naduk menek ya keren ya kata court order keren ya court order rai ngini umka banyak ilat nak court bat ngin buram hiru ndai ka court order habaka pasi ka judgment haka santrik benai baar arjar arpusau kalau dismiss nan ya ka case bat hangne kalau ba is granted to the petitioner to hand over the vacant position to the defense authority. Kamu tu hapan penpai no jaka support defense. Kamu lesi kali skala kut nak ngimtip ngimtuklar kata. Lada dai baka diga jaka jong sarkar ka kut kala di bangkersai. Bahwa hapan penpai tu jaka support ka government of Meghalaya. Kadi kata ka stan ka jongi ka panadu ni kong. But hadian kini ki barkhoj kat kum kini court order markam ka court order ka kham tho. Ba un hapan ai kata ka jaka sa ka sorkar kan ai jaka ku muipat. Bat ke ka bangilingo na kaliang jungi hadian bangi ya ka agreement ka balasoi daka Urban Affairs Department kani ka agreement ka balasoi daka sorkar Meghalaya ka Urban Affairs Department lalong ma ai ba yune ubreo ya kani ka jaka ka perthai ka juk yu mata banyo jaka sitingka si square feet sistem ka jaka hang tail si kala benetang arjar ni arjar duna hang ni ki ahdok khalai hajar si spa perpoi square feet hakador sitingka si square feet sistem ka bomot uni usio tang khalai hajar sispa prapui tingka sisnam plus kapalingo akari ka MOU kabaya sign ko Urban Affairs bat uni imat kilari bisa penbi daga boboram ki officer ki badan hangni nai so nomor hangni la tho now thereafter a permanent a heritable and a transferable right of the use of the occupancy of the said land is hereby granted through leases kabumot kani ka jaka kalong permanent yu kan la tho sai te hangni kalong permanent ulak ban transfer bat ulak ban hier poteng
pi kini ke ba ngi sungtu sai baki tagi bor sarkar le si kim khin snap iki pardo ik prasnam ke jongi bat ka ar kalong umba kalau penbiet hang ne kalong ba nadu meneng ya kan peterpom isu denum dai ya kan me tak setem of peterpom henrai kat kum ka agreement dai tangbal ailat ban set up ke peterpom hang ne kani ka agreement juga urban affairs haka point ke nomor hotline la tho sai ba ura ban bu si restoran ka shopping complex car wash, kadhaba, bat kiwe. Mut is purely business. Hapdeng jung uni ubri unabar, bat ki officer jongka urban affairs department. Den nak tak tahu ngi persya. Pi kumnu ulong try du ni. Bat kapalingo kolong ba hakapoin nomor hat nyo. Ki mention ni kata land acquisition act na hat khandai spa prapu sa. Ngalingo beti ki officer le si kim pulekot. Kim tip ba kata land acquisition act ladaban amen hu arjar khatlai katkum ka amendment juga land acquisition act kala keren sai ha u arjar khatlai kolong ba provided also that no land shall be transferred by way of acquisition in the Shilil area mut kala keren sai ni bangin nomla ban transfer ya ka jaka Syaki wei pat ki bamdai ki pardo prasnam ki bamdai trai muluk. Pingi ku apan sai geng kita ka urban affairs. Haduk matang ngim tuklar kata ka flyover. Ngim tuklar kata ka wei ki kam ka bede ka roi ka par. Kalong ba ka peningkong, kalong la IT ba ki tho kan kali slai pos nam. Rei ladap tho sai de. Ba ka de ka permanent ka jungu. Unum dan su menu balapan kendang. Pi la ailat yu sebenarnya ski wei ki business. Ka bombuat hang ni ka purpose ka la fail. Mah kabar kalong balai ngi sngokya kalong ba hapo opar slong jongi ngai ki rang ba snong ki kubur ba nga ki bobun hang ne ki nong song snong ko opar slong ki di nong rep ki nong ri jingri ngi don kam me kene ki jaka lara ka sarkar ka sokya hado kata ta ban ai ban le kata ki set up ti dah ba ki beli gambu ka wi fit meal plan nang ne bagi nong rep ki ni jing mutoi ki wandi ki marep ki jongki bat ka ju kupor ki nong ri jingri ru ki ni jing mutoi kan mah haja kam le thiet kita ki jingbam sniang jingbam mesi nadu no po gua tiap thiet no po yodo hadu mata ka sarkar kam padon fit meal plan hapo ka jelal jong telara ka don ka jaka hang ni po government land kan set up dikini kan panora ya kata ka roi ka par ne ta development ye ki pardo ik persnam jongi rim ta set up petrol pom set up daba mut ki jongi ki sulong tang dong bela ya ban ker saya kata bat nya ban yang seisien balai si tingka si square feet si snam ka sarkar ka iwai Lara aiwai ki babun kena samlang ni kam khatlai hajar dong la mesti we ni ka chip nai pi long ya ban so thu e kata ka point ba horket hordan ni no mailat ba ka sarkar kan thom na ka bor ani ban le da kan nu mentangi mi tangat ni ngin sami di hajar ngut berpo hajar ngut lana kini ki peterpom ki samani ya cekmat nang ni denem long kat balong ja kat baja Siap senang. ni mailat Siap senang. Siap. long we no ar uni ka ha kan ka cekak ka jongi yang naduk pasang bat nginya rengkar ru nomor boleh ke supply kata kasenjuk kirang bak senong kalapan ni kini kejakaan nomor boleh kesenjuk kirang bak senong ngiburam ikirang bak senong kidan kam man set up ke office kipan jaka ka sarkar kamai pemak suan ai jaka ngipan nak senjuk kirang bak senong yang man set up ya ka fire service center ni mah fire service office nomor bun sian man 50 yang sini iki klau ki babun ni up mana kani don ke jingja po mukulot tang up ya ka fire brigade sport lagi entah kayak yang pelulut ngiran kami fire service mereka sarkar kale menti kale matla ek teng jing dawa ke song hok jing senjuk kirang bang ai do siki ni ki petrol pump mana kane kadai ka lease agreement ka bang design bagi hat la ka se ka premium kat kum ka riat bagi fix na po jong ka revenue department kane ka annual rental fees they have to pay manla ka sdam company bakalan still kadang dan bak government ladang ladi do ngi kimdan kam su ban sim ya government nai company bak ka ownership kadang still lies but ka government no kadau kini gidi tang lease holder ni kendiar ko bersih trop mah ho ngi sutu eta ka lease agreement rei boleh kani ka point ka number bengkong te long permanent ne heritable and transferable right de dia kani kan mengi persya fi la fi tho be bata ka lease kadai be ka lease ka tas nam ngi renew okay fine rei nang ni kani kalau long peniap kan sebut lasa du ya segi bentai ki bor beselor jongkaan bila tho ang ni bola long permanent du ya uni saka ta ka yen ka siri tu job ni
Mano buduk nong ke sarkar, buduk nong ke sarkar, mano buduk nong ki ba. Kini ki agreement hang ne pro kidan. Ngan sa ai kopi si press pro khat. Bengin yo i jing sisa, bahado kat no bak sarkar, desu tama ka dido i jaka spok border area, sika khaput, rewat khapsor la dia do. Ngino maila de kum kata ba kanang ya janang ni skamat. Hadian bakladan gejeng persya kebajur jong kedar bar senong lum sopieng bat lum dat kla ke badan nakatan boy rembong. Bat badawa bade ban pensange no ai gejeng temu ban penlong ya kawe kejaka kum kejaka thanyut. Kumta katanat Solid Waste Management jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kesengi balang jong katayo kala priang bat menjor ke negara kebala syem dakini gishnong. Kibor ka KHADC lengba katanat Solid Waste Management haka katwe trek ulber arajar arpun rio kila pedang ya karai jong ki artli kidor bar shnong kata kalum sopiang bat lum dat kla haboy rembong ban pensange anoi kejing tubu ban penlong ya kowe kejaka kum kejaka thanyut hadian bakladon kejing persya ka bajur na kini kidor bar shnong ya kene karai la pedang hadian kejing let jurep sakene kejaka ka bahap pedang ka shnong lum sopiang bat lum dat kla haga balasyam bagani kejaka kami hap satya ban penlong kum kejaka thanyut kat kumki kendon bahap ban bot tek haga Solid Waste Management haga ni kejing let jurep biang yang kena kejaka dan lang dekirang ba shnong jogi ni artli gishnong lem bagi dikhat jong executive committee kat mana kaliang ka KHDC lawan ba FSSM secretary lem bagi officer nakatanat Meghalaya State Pollution Control Board na kaliang ki arngut kirang ba shnong kila penpau bagi nong lam shnong lem bagi pat ba kila persya jor ni kejing temu wala kataru kladon kajing si umau nong rem hakapora bedanglong MDC ke umroi constituency do ba ar karbuki kisnam ar hajar arpo arpowei leng baga tight grant jong Solid Waste Management kletoru ba kam shimla dan kajing menjur satya ban pediang ya kene kajing mange kene ke scheme na ke benta ke jaka nyut kene ke jaka namar kene ke jaka kadai ke badan gitelong umbam umdi bat ke bagi pat ba nong shnong jong ni artli kishnong ya ban chania ya ke ban sum ban sad Manang ni kejaka bat lada penlong ya ka kum kejaka nyut kan sa penjaklia ya kamariang. Susu klieto bah kene kejing ni jurep na kaliang keyboard jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kila batai syai ba kene kejaka kami hap satya ban penlong kum kejaka nyut kat kum ki kendon. Kum ta hadian kejing peleu jengmut halor karai ban persya la pediang ban pensange anos sendon ban penlong ya ka kum kejaka nyut. Everyday bat ka district council ro bang ba katula sule ang dapat kom ba sagaway pat ke jing sai baban population na mai saru yong ba ang palong gani takalong jing sisahin habang iya kum kalanti terkam jong ka ain ro kan bi sa hira bandu jang lum kum katakalan fill up ma adan so social management app kum kam sa bandu jang lum markam kamdai ke besuk ban pensange ujabo ajang lum kata kalong jing sang at isa itip mahal kata kamlong ke besuk pencenah haduk ano tali kita ki scientific plan ba ong ban khanglat e kata jing tu ujabo baling ong ta kalong ba kadaw kalong ba ka berembong ade ke commercial area jadi kayo ke bahek ma no kumlong isa rong ka mentip ano kilo kami mo tau jabo ano kilo plastik ano kilo gibi kuit pat jabo nging tip bahal ka snong hangne ka ade ke snong ke bahek kayo ke bahek ta mentala abang nak 1 kilo kawan ra on te ang ni retang hadin simnai kan 10 kilo tolong tapi nama kadi kayo bahe den ta ka daw long nakaliang di kisnong shopping pat ngkwa ba kan long ajing sma da kisnong sumigin tagin kaway ka bakmat do no makatahi ko ikya jong igin kisnong markaniro kalung ka kabisyong sunong gipa kiski ngkwa gi kanlong hadin habut bat kanlong ajing sma nam ta kisnong hadu muntahin nakaliang kisnong jing hila simbe karay blong ba inum siya ang ni area nomor tak kata ikut dia bahkan ni jika bahkan long men nyot marla da min keren pada karena kalian jungi bi engineer bi snai kro baru kamla pasti malah suka kro snack ko kan the mula si om si the pasti bila im the pasti la the lama kendo bi ai sistem la the kan perha bi kene dari na koi kalian mo play som tali bakam long sno dengan sai play sai ani porom tan por klik sno na kaliang sungai ni wan senang ba kanum mi nomor ba yang ni kanum saong ba ni pedakam maklai sa ba office Kakhasi Students Union KSU Jayau Lansona Lane Unit
Hagasi ba arjung tayo kaleo ban bat urang ba ya kabala keno budan keti hagaban thok pisa degi paulak tengka ya kisamla pulia bat ban kularu ban penyo jaka pulia MBBS hagas skul ba USTM. Ki dekat jangka Khasi Students Union Jayau Lansonalian Unit kaleo ban bat ya urang ba belat kerteng kong ba Glorious Sweat. Bala keno budan keti ban thok pisa degi paulak tengka nagi samla pulia da kabakular ban penyo jaka pulia MBBS hagas skul ba USTM. Yau ni orang ba wasyong basa ha pen ursla leo ban bat yu ha Robert Hospital kanong ba Shillong ha kejan mit jong spotre uleber arajar arpun riau hadin ba keseng kaleo gejung ujor nek samla ki bala syathok kat kum gejing thu jong u loong bulale ekene ka kam da ka penan kam digi kot kisla ke bathok ke ben ka kerteng kam Meghalaya Legislative Assembly Secretariat kenang ban pengop ya ki samla Uni ubreu ulapla bona thok pisa degi polak tengka bat penlot ya ka ha ka khalai thok tim bat kiwi ki kam auria. Uli tho bom dan kanu kejing dai bat chancellor ke skul ba USTM ndai ula shishim kabu marwai bani opisa. Abe keren bat usamla babit lang keriem na ka KSU Lansonalian Unit. Ula kentu ya baru kisamla pule banong bum siar bat ban amsyania nengop hakum kini kejat breu ke bukular ban penyo kam ne penyo cakap pule klem kelenti ke badai. Hadin kene ke jengpla ke seng KSU ke IT no ni orang ba ceki pulet ke tanat dum ding jeri ban le ke badan kam kat kum kaan. Sila sekarang sih. Kan umur. Dang ini. Kan umur ini. Ini marwai. Tikat no kepisah ka total berkhoit ke wapila dak tok ide bilang. Arpo. Alam arhutam ay. Arhutam ka ano? Lai pau wala kuai. Sebenarnya kam kawai sila kay aurea totim. Macam jana glorious. Cai. Masa jaswan masa kamsla. Cai yo. Swat. Hadir gejing yo ujor ni kita tu kat ni kena sama pule ki bat kena samla kiba dan ni kathan kejongi nilayo kejing ujor naki ni ubriu bangi yo bat mentaka singi ulat thok pisai ki ban yo ban penrung nanti apo USTM ban yo ya ka MBBS kota nanti apo USTM bat ulapan naki ru ya ka pisa kumba khat arlap don ru ulapan ar saulak kena samla ban penrung nanti MBBS bat haba man kapor ula phone iki bat makiru ki phone yu bat haba ki kwa ban kendu yu ula ong iki ban let ban yalam sthi STM bat haba le yalam ki po STM do don ki por ula yalam hado hagiet ndre anda lapoi hagiet ula pha na iki beda bat don ru ki kam ki ba ula thok pisa hakaban penyok kam ye ki kena samla kam tam apo assembly hakaba ula shim kabu na kaliang jong para jong u batrain thi apo assembly batru ula thok pisa na kiru bat ula pan arlak ban penyok kam iki kena samla hakate po assembly ka pos po assembly te kani kalong ka jing pensai na kaliang ka jongi ki bayo bat yu hamni po robat Pulau Robat Hospital bat kani ru kalong message bro ba pinungap hakum kini ki jat breu ki ban pen ngop iki kena samla ki ban thok ban syukur iki kena samla kam tam hak ban penyok kam penyok jam bat kumjuru ban pen pulie iki haki wei pat ki university kumjuru haki jingtre jingta ki jongki haki nu ki kam ki be dei bat kam ka jam kumba ki samla ki don kam benta ni kepat bagi samla hi pro kin long ki ba husiar ki nungap hakum kini ki jat breu ki ban pen senio bat ki ban bam do ya ka jingkamai kaji jongki kmi pa ki jongki Yuni beriu bengila yo kecing ujor ke along nadu macam senam tinggal yai kecing wat kecengi bat don kipor ula pet unsa sini pun usang nakawai ke cakas de mentak sini bengila yo ban bat yo ni pociau Ka Confederation of Meghalaya Social Organizations Komso ha kasing balang jagatayo kala penlong ya kejing elang hamot pran ha kanong ba Shillong ban peni bagi pat Khasi Jantia ki don rengkat bat ki pat Garo kebelah syak tombor hagi bamdai kiri ulum jong kejela. Go back!
Go back! Go back! Bangladeshi! Aceh kosong! Aceh kosong! GST-TCA! GST-TCA! Haga katway trek uleber arajar arpun rio kano ba shillong kala saki ya kasur kejingi teli hapning gejat mendrio nyotrap bat Aceh. Hadian baka Confederation of Meghalaya Social Organizations Komso kala penlong ya kejing elang hamat pran ban penpai kitien tenge ahlo kejing kulmar tabajah hari Longgaro. Habakran kene kejing elang ucaman ka Komso ba roy kupar sendram ula penpau baka jingilom lang ka Komso hamadan mat pran kadigum kadak ban peni bagi pat kasih jantia kidan rengkat bat ki parajat Bendogaro hakum kene ngapor. Kakomso kala keno tenge ba kajing syak tombor gijat bendrio trairi hari Longgaro gari namar kajing long arsap jukin nang elam giba penbiet ikipat ba tang namar ka vote bank. Kakomso kala penrem tenge ke sarkar bamenta bat kabalalet halor kajing ailat ya kinong Bangladesh ban rong bean bat ban kini ka kam kai pateng hari Longgaro. Kala keno ba kajing do kajing udil sang sangma kadai namar kajing tulat kinong elam. Bat kesnam jong kadan haga keti jong sarkar kabari ban syem ya karai keteng bansat ikan kejing leran. Aga bakut ke Komso kala kentu ikipat ba bakin omdo jengkermen. Kala keno ru ba kejing pensange ek election Garo Hills Autonomous District Council keritang kabut jong keseng NPP ban penjajai ke eryong kejing bitar kipat ba. Kala kentu ya gejat ndreu Garo ban ken mau kini kejing ja bat ban yang teli ban ya la kejong ka kendau ka syam. Persang ban hertma ya uwai ni kilaingur kishik para min yang rumpi kung kajela ban yakun yakini ki breu ki bawan BI. Let today be the day that we remember and we send a very clear message to the others that whenever one of the brothers of the state among the three tribes, whenever you attack one of them, we will unite as one and we will fight you back. Man kapor haba kasya hertma kariti ka dostor ka jongi lami ki torot sing haman la kapor ba adon ka jing persyang ban pelong merau ya ka jai beri ka jongi lami ki kyang nang ba ki torot sing kinong ya le jong ka jai beri ka jongi bat kumjuru na ka jai beri nang tiena po rilom garu anung penjurang ya kajing keren ke jonga henry kadan gawai ke kentin pareng ke bekiong teng teng ukram kran banyak kawai lam sometimes the pen is mightier than the sword di na kata-kataw na kaliang ka jongi nado kisnam ibalalay ngila persyang man penbor bangin penkelano ya kaan naningin niya da ya kariti ka dostor ka jongi da ukuram banyak ubasay lamba ki an ki kanun ki babyang ya ki porlok na Garo Hills bakin penbay ya kan ka jimbakla namar ladang himla ban penbay kan mau ladang himla ban penbay madu ban tep kombong mene di ba Thomas wat hang ni hangiru kala ban ja kala ban long bat kini ki priu kila ban pendan kam da ki bor ki bakam hajrong ban penbor yang ini ban ailat ya kiru bakin ya sembenta hakini ki institution lana kita ki bor ki ba kerpang yang i kum ki jai pendiri riulo bari ngakot ngawer yapi nagani ka jaka hakani ka janmi ka bamenta bangin ya yeng ban teli kawe kum ka jai pendiri nyautrap ban yeng ban ya teli kawe kum ki try mulog ban penting na bangi ni dai ki try jong kani ka jela Meghalaya jong kini ki lum kasih janti abat Garo ban penting na bau no way nongar dan hop ban syong haki dorbar try ki jongi dan hop ban syong ban rong ban long nong tawan haki des council ki jongi penginya syem ya karai hak ni janmi ka bamenta balada dan kam banyami minyami lengin betik na bakini ki dorba try ni ki jongi kini banne aka keting ki jongi lada kani ka pateng ka bamenta kam syem ya karai ka patenge ban yada ya ka jong ka khendo ka syap kenau
baki khun ki khti ki jongi ki nom don khndo ki nom don siang banyada lan banyale ban penne pungsa kata kari ka jing shisha ka banya ban perkat hatungi aimo ya kata khno ka siap pala jongi khun ki khti lan ka pateng ka ban sawan kenang ma makiru kila ban yeng banyada ban penne pungsa lada kali kapateng ke pemerintah nyemyeng baniada nyemyeng ban pendek bangsa kapateng ke banangwan kanom don kendo kanom don syap bahkan pendek bangsa halade ban hirtma yaki we kijat nyem yaki we kijat benriu kane kade kijing kersukia om tangi kiseng bahalang om tangi ki prado ki himmen ki para ki jongi apo garohis hande khamtam hapo khasi jantia lene kum kajat benriu nyo trep barok kawe hapo jantia hils kini ki illegal muslim kila kini ya kejak hapo kejongi kapade ke khayi kapateng kejongi hande ladang idang ya thia kam slam shu bakin kini wat ya ka hok kejongi hak sensyar ka khadar kumba ka ai kabala jia hapo garo hils hande nyimde bandu jingkerman nama ladangi pai Syawei usim mubakrau jong kapartai usim David Hashwab ulang sim uhapanila persya yaw Goliat kane ke ai ke bangimat kade hak serwi ku jong Goliat kini kijing kane da kijing shanya bada kijing IT kijong yaw blai bada kijing Italy kamban jing ini bangin job ya kane kijing ele kijong namar kijing ele kijong kampat day kabadu jingkerman namar ngidang la bani langkum ne ngidang la bani kendu langkum ne ngidang don ke jingkermen parari parakher paramer kendiam penar ubhoy ulangam umaram barwar uday upat hanyau trap lene upat kasih bayar ublay nombor tau ubo yangi tilai teli baru ngajuang haki parlok baka meklia kadai kayeng jong lightly ki kamera kawai ka kamera kerasa akhir tema kawai ka kamera kelayakon persya yaki illegal aliens bala dondro kajing show yang mensau bala dondro kajing tang habalatang ya kawai ka kamera hato artli ki kamera pinangbut kinamplo bedem kawai ka kamera harilom karo kaplo namar kajingdan jong kita ki illegal aliens ki batmu balle donbor ya ki perlok garu hangtai hapo garu hills dena kita kadau gun sien kiong balai perlong jingilang hangne pomot pran balai perlong jingilang po hasil here pini masudho ya kami klia la peluang tak kini kilai teli ki kamera jong kawe ke yin ha kawe ke yin dan lai teli kamera kawe ke kamera menta kala kemding ngiha belong husyar kasih bajantia ngilai belong husyar wat pen kluj yang igi samla wat pen bitar yang igi samla yo ploy ke si kaba kamin semba senang ke jongi ke 10 bat kan sami ke jingom senam ke bajur igi kwa bang pensegaw lang bagi press ki media sa kini ki parlok garo ki jongi nyingi don kal badhi wat nonting ya kana ka jing penting ko tempan kita ki non tribal ki ban penting ya pi hendrai na kaleng jongi ki seng nang le po rika si jantia ngirani ka support ya pi ban ngi don kal badhi hadu ka bekut ke jingale nyingi don kal badhi kemau ba rika si jantia ngidon tangkale gari ngimdon pat na kawai gari ladang la dolo ikra ka bor sensar sa ingin lai ko ki parari sa ingin lai haba ka khubor kala sapriang halo ke jingduna ka gas shat gas cylinder LPG hakelang ki benta jong ke jela Meghalaya hagasing palai jong tayo Menteri Ketenat Food and Civil Supplies uba Methodius Dekhar ulalum ya ke jingelang bat ki he officer ke jela bat pentikna ba ke jela kam dan ya ke jingduna ya kene ka gas namar ke jing sapriang ka khubor halo ke jingduna ka gas shat LPG hakelang ke jela Kesarkar Meghalaya hakakat arterik uleber arajar arkun rio kala pensyai patba bag jela kam duna ke gas bagadan kalat ke babiang ban pendap ikilong yeng long sem kumta amdan kam ban chude booking kulmar lani ban penlong ya ke jingkulmar jingmut
Menteri Berikmi ia katanat Food and Civil Supply subak Methodius Dekar ulah penong ia kejingyalang rengkat bat ki Deputy Commissioner ki officer katanat bat ki he na ka Oil Marketing Companies bagentop ia ka IOCL, BPCL bat HPCL ban bisyara kur kompoi ke gas ha Meghalaya. Menteri ulah pentikna bagajela kadon ia ka LPG ke bebiang tak aduk kalai pui trik ulah ber arajar arpuhun rio. Kesorkar kelatau ka kenhuan ban kemi ibnia apa kejingkli Chief Secretary bat ki Deputy Commissioner hagi district ban kami yodon kajing thod akar kom same ka gas. Menteri ule to bagani kajing kam dai tang ha Meghalaya handai kadai kamat ka baja habar ko kari. Namar kum ba prapo na kisispa na ka gas ba penan kam lawan lam na syabari. Kajing kang ya ka Strait of Hormuz ha Middle East. Kala penthod ya kajing wan ki jahat kit gas. Handai ka kubor ba bah kalong bagani lenti kala plebiang. Bat kum ba kandai proteli ki LPG tanker kila sedang manyan. Namar ka jing na jing dawa ki patba ki ba syule booking ka sarkar kala penkelai ke rukom ban booking. Tadu mentah ki patba ki la ban booking gas temai tang hadian arpsan sngi balayo cylinder berim kata haga jaka arpu sngi kumajulong menshwa. Kador jong ka gas domestic kala kiau ha ka nyu tri uleber na ka khandai spa arpo syaka khandai spa prapo tungka. Kador baro ka bagi patba ki dibensio kalong si hajar san tungka. Merkani ka arpsan teka ke Batam kadai ka bala menjurlang na kebenta ki than luom kumbalong Nagaland bat Meghalaya. Kesorkar ke pensai bakani ka arpsan teka kamdai ke bagi nong samgas ke di mendawa ha ki jingkang yang jugi brio. Dai kadai ke bala penisok lupa ha ke dor jong kesorkar. Namar ke jingbon palat ki bala booking ha ke juk kepor ki sistem IVRS bat miss call ki ban dan ke jingthut. Bak sorkar ka kentu ki patba ban penan kam di giwai kilat kom ka phone pay lan ki giwai ki digital app ban le ke booking ya ke gas LPG. Menteri ulama hamru baladon ki bala bean kum ke jing thiet bean ki gas cylinder ke sarkar kan pensyutam teng ki hapokaan Essential Commodities Act. So it has been raised by for in case of domestic it's 60 rupees from 920 to 980 plus 25 that is home delivery, door to door delivery. Why is that? Why was the increase? The increase is due to this geopolitical scenario of the war that is going on. So, we just carry orders here, whatever has been instructed by the oil companies, that it usually comes at midnight, that this is the price change. But this 25 rupees, why should consumer should pay? No, it was included in the... This is a built-in. It will be paid by yourself, no? Not the consumer. No, this is built in right from the very outset, right from 1982. It's already there. This is a special hill cottage in the hilly region. Ketika Department Food and Civil Supply, lengkap berarti officer napo IOCL ni don ka review meeting. Nam tabang ini pet ya ka jing don kam ya kaniki gas cylinder lan kini LPG. Mana kini ki singi menen mensi ka don ka jing pensungau haki katok ni ki benta ba ki katok ni ki benta ba om baka de ka duna ka supply ki don ki pajba kelas dang ban korek ba don ki pajba kelas dang ban ki puslai jadi minggu long ya kami ka meeting mening ada review bahan adong sedang dekat bat ki district ba ki DC ki district repair dekat bat ki nakali jong kini company ke ba supply ka ki gas cylinder jong ka IOCL dan ka BPCL bat kini ka HPCL ro ke ba ni kwa ban pensungau sikipat ba kimdai ban tiang bat kimdai ban korek ban yabuk plumar ya ki cylinder hadu kan menta nak kalian jong ka government ka pentikna ba ki ka stok ka biang hadu kat ki ni kisi te kimdai ban kuslai kimdai ban ke korek bat nak kalian nak kapor ngila ambu ki committee prepare kadon ko ka state level state monitoring committee bachi ba head the chief secretary karon ba desi district committee ba head lang ba ki district commissioner apa ki district affair ban pet ya ka jing biang ya ka jing supply jong ki LPG ba jong ki gas cylinder ting ke pat ki ba lang ba jong pi ki media house ba pin poi lam ya ni khobor ba kim dei ban ting kim dei ban ka ban smith ba kim dei ban suya buk plumar nomor balada philai buk plumar pade hangta kansa nang lesai jakabakan piang kansa mi pade ki jungduna but leng ba jok pingi kwar ban karpat ki agency prepare ba supply ki cylinder ba pimdei ban
stang le seban buri ek silindar la ne pipin peduna ke supply ki ki ba bakin supply hok kumba ka de kumba ka de ban lo ala se ki bong ba ki pengi on ki hoarding ma ki ba hoarding la ne ki ba stock no ek tu ki silindar la ne ki supply shu but ki stang le seban pen kiu le se kita man pen kiu ki dore ki ni kita ro tena kali yang jong ka tanat jong ka sarkar lembah jong ki district administration ngila dapat hak ya ki bakin pet ya ki ne ba kanum jia kom ta peladon kita ki bajia kom kita ki strict action ngin sa sim na kali yang jong ki district administration Kipat ba nong let nong wan kilalat tau na kijingja besngusi hadin bawi ketrok ke baket iki domestic cylinder kala kem ding po ndai na kijing poistet ki bor pulet kathanat bernihat lembat ki pulet pulet ding nala bantem no ekading ke belakang ba bat bane dapat na kijing por juga ding siki benta blobo ya ki pendong leer ha kene kali dayo jing tip kene kijing ploding ketsan juga kene ketrok ket jong ki cylinder ke brand new number AS not iway SC iway san iway pra kebrang ki shillong kala jahajan ka khrdap khrong khajna jong ka National Highway Authority of India hapa hamolen kabla jaha kamit jong ka khatar terek uleber ha kapor khatar san pusan ni ai menmiat markadau kabla antat bakala bandai namar kajing short circuit akan kali dayo jing tip unongnya jong ne trok tamar hi ya kajing sedang man kemding jong ne kali ula mare ban panjing arab na kinong tray ha kene khrdap lung khajna kibala pentip marmar shagi bor pulet bagi bor pulet ka thanat na bernihat bat ka fire and emergency services kilapoi marmar ban tem ke jingklang jong ne kading nagliang ki bor pulet ka thanat bernihat kenang pelong ya jing toket lo kene jing jap loading jong ne ka trok ka bakit daki cylinder gas Kidikot ka Federation of Meghalaya Self-Help Groups and Mahila Mandal kilapan paw ya kajing sokya halor kajing syakran tomet haki he officer katanat social welfare hakapor bakilalit ban penpaw ya kajing kabakimat Kidikot ka Federation of Meghalaya Self-Help Groups and Mahila Mandals hapo kajing alam ikong N Warba Assistant General Secretary baduba FG Rani Vice President kilapan paw ya kajing sokya kabajur halor kajing syakran tomet haki Director but Additional Director katanat social welfare hakapor bakilalit ban pensngo ya kajing jengki Habakran baduba bo pang bari udkot jengnek federation ureto bakalong kabasngosi habakilalit ban ud igijing akamat ki officer katanat social welfare ba kila syakran penban karukam kabatomet ikong N Warba elepen pau bakakam sam marba msyaki ICDS kadai kebakentiu ki kentai ki tanong kendong drementa kala long penban kakam kaba penlong ki baken kitram kila kero bagamat bagasarkar kadang siau tang saupo naya shitenrai hakaba iway nang yo jingmentoy yo ekani hakashi kilometer kiong bagalong kabaduna palat la dayo nujor bakador jeng niang kali hakin tijok ke pemerintah nalor kanian ado kasnam arhajar arpusa wado arhajar arpusan arpun rio kibel sam marbam kidang sakot keba penlong ya ki kentai ban kitram da keba kedau bagasarkar kamsiu ya kebai marbam nada kejing thok kaduna haka digital database ne poshan tracker lani lada kinong yo jingmentoy kimpadan yu adhar walagi self-help group kiladap sab shispa na kishispa ki marbam syaki patba ka federation ka kentu badawan ka sarkar jela ban sio mardor ya barok kibil nado ka kuota ka basaw jang snam arhajar arpusaw hado arhajar arpusan arhajar arpuhun rio ban sio pura shispa na kishispa ya barok kimar bladap supply klam de ken ya ka jing ya ka bami ha ka poshan tracker nangta ban kentio no ya ka baiket katkum kajuk ke bementa bat ban pensyai mardor lor kejing siu ya kiba klem adhar a federation that has been working since 2012 to support and represent all the SSGs engaged under the ICDS project and the Social Welfare Department to supply and transport the goods to the Anganwadi centers, the foodstuffs to the Anganwadi centers. Supply ke for the ICDS project lembaga Social Welfare Department tinggi saya supply segi blok welfare yang kita blok menglem kemau pelan penosla kita kibade seboy kibade Sikaro Hill sejak Hill Superfit maniwan ini hikmat naik ya berapa setiap omdai bakaru berjati apa kasih te kibil tidak bab itu ditimbang tu dikena kibik CI yata suji karena plus kidan berbagai bagi timbang supply di company kita tengah melak betul ngilah sulit berpenbu lagi. Tapi kalau kalau mereka bil ke transport kasih nodu arca ke arah bakla. Sopo bisa iwe beneficiaries 1 kilometer. Kita isu orang tak berkom.
Tengi mentang sem ding em ngi lunti cengai tengi poi sedu jatka bla poi sedu khap jantia bla poi ngan sedu khap kon virus ban lek supply tingla sem ding em makado sa ju tak had ban kabil pasa kalong ladu akusan bidon telemon akusan apre bidon pas kata hari cek kimse for women ini semut 40% bisre te ka sekian kota mentang kimse tekan no kimse Baro Wednesday. Umday ba kanina mamla bentik mo gawe ke seji kadang gawe sanang kaulah gawe seji dan gawe lailak kaulah kal ala jong biting yo inden oda te belong eksak bekan lo ngisa mlam bentik jong ka arpusau jong ka arpuk arpusau je put kota te kemudian adu undang kan pagyo ini bil te kemudian ki set group nila jenja tenaka pas kota yung artisan ru kisiu masden taya ka neka sekan kota ru nda mi yoduna teka tap kota ru nda sen nila ada supply nda ka pun kota ru nila ada supply tenim pagyo te kemun naka liang jumi nila shem bahar jenja te wedei bakneka pas kota ru pelajaran wan ban supply tenei mio bisa lada kesorga kam siuno ya kini kibil juri te kemarin terkau la persiam aku gila kelenti ada kendu batu siam la sauna minta ndrei ka office joki kam sem ai mo bani kendu tena terkau ngindon la dak moi tena kada me hapan wan ban kendu ne pi te lembaga ne ka jingira lem juga Presiden pi yo lese ka soka yo sino yo di ka package Kesenjuk kirang basnong road wa umpli rengkat bad umajestor ka distrik Ribhoi. Akasin ba arjung katayo kilalit banjurip ke surok PMGSY ba penyaso ekonong po bad kejirang constituency bad cem bagladan ka jingsna torti ya kene ke surok. Kinang alam kesenjuk kirang basnong road wa umpli rengkat bad umajestor balalam kemat nak office deputy commissioner ke distrik Ribhoi. Hakish putri uleber arajar arpun rio kila penlong ya kejing jurep ya kesurok PMGSY ke pepenyaso ek dan ha kenong po constituency Shalom Nongrim bernihat ke bahap po kejirang constituency ke jinglet ban jurep ke kesurok PMGSY ke balai kupra point nyo kilometer lalong hadian bagladon kejing ujor negirang basnong jong negatan kemudian kumba arpulai tligi shnong halo kejing trade torti jong ke company MP Agarwal Private Limited Hakabashna kene kesurok. Ya kejing jurep ya kesurok dan Shalom Nongrim lelam doba Henry Nongrum kubu chairman becoming MT organizing secretary kesenjuk kirang basnong road wa umpli ka bana kaliang kibot niat district la mi khamat do Akash Marak assistant commissioner kumjuk officer na katrat PWD. Uba Henry Nongrum ule thu ba kene kejing net jurep kene kesurok lalap shisha ya gibenta blatre torti kene ke company ha ka bala syutrai tang bandap nama kejing siang rong kalong ke bastang syaba palat ha ka ba laru wat ban khat de kishmpri akti ulong ba kanu gidap de kejing kemen ban yo kejing mang pisa de skim PMGSY ban yo ka surok ke bapaka bala mang de sarkar ndrai kene kejing trai torti kala penduk mensiam shikade e lethuru bagi don ki jingtai ki hium pipe ya ke ba lakmi lenti bagane company kan trai bha badru bantai yaki cut wall hagi benta ke surok badan yang gisem na jrong ke surok nang ban pendek ke surok bar kesenjuk ke kermen scam ba ya kene ke jingtai ke surok dai ban pendap no akapor ke babiang haswa ke ayam slap apa itu apa ini semenjana करें अनलोड हो गया फिर नेक्स्ट गाड़ी आएगा उस समय ओगार जो घूमता है ना थोड़ा सेरिगेट होता है ओगार जब ऐसे मिक्स होता है ना Nakaliang jong ka senjuk ki rambak snong rut wampli ka bakan thop nado ka snong juwe hadu lum nongrim bat kite ki snong barok khot ki bangiyat mendaga singi ni yawan inspection ha ka badai bakan ek surok bala pentre da ka company MP Agarwal
bat ngi sunguk ru ya audisi hakine tiyo bladep ngi labu komplain chapo office yang audisi bat langba ka jing sengap yang audisi mendak sengi ulap hak ya we minister bat nadu mendam step ngi lasdang ya kene inspection nadu kapor kumba CBJA nadu nang teina umdan bat terter hadu hang neh po lum nungrim barnihat bat ha ka jing syam jungi mendak sengi ngi nak liang senjuk kiram bat snong rangkat bat ki officer jong peludi lam bat umagistor ngilap sibun ki jina ki blap trade terti da kene company hak bade pakai siang rong terti kamtam le ya kesurok kablang susna sian hakine ki kiniat tayo kadap Henry menengi da kho da kakti ka rong kambat ba kata kadai ka wei ka jing komplain ka jungi bat ka arang ta ka long ba ki babun ka bang siam ka long ba teng ki kenro kimbiang ki gat wol kimbiang nang ta kisnong dang bun hi ki bang idon kam ya ki humpat ban ai haki sok snong ki jungi te nakaliang jungi ki babun hi ki nakaliang company ki ong bakin sa pendep ya kita borok phaj ki jindawa ka jungi bat ka ba kongsan hi nakaliang jong company ki ong dona plat kata ka BPR kata ka de ki ong jong ki nakaliang jong company tengi nakaliang ka senjuk kirma snong ngila kerpat ya ki babun hi bakin pendep no haswa ban wan kane ka yom slap hakane ka por ka pamenta te ngi kerpat ya company ba kitu ki jeka baki kho ya ki rong bakin sna repair sa chisen bat ngi kerpat ro ya company ban pendep haswa jong kaliur namar bat kum ka DPR ka tai ngi ka de ka finishing bat ka DPR hi ki ong ba ka jingreban jong kata ka de CNC ten re ngilap teng ka don hi ki jeka ba kal arben teng ka don ka jintam ten re ki babun ba ngilap kamtam le padang balong butlum te teng ka long jiro kata ka jingreban te kumtang kerpat ya company bahkan Cina biang sajisen balada company kam Sina ngi nakaliang kasenjuk pada yang ngin hap ban ayujor biang saudisi lane syakibor ki bhalor jong ka sarkar te henry nakaliang jungi kasenjuk hajuk ka por ngi suban ay kublai ya ka sarkar kabla pensengap ya ka nawa ka jungi bal ay kana serok kadik amount ka bahe henry peuse ka jing kemi nanti jungi ki pajba hakane ka por ngidang kemi nanti bakana serok kan net daki posnam henry tang hak stior riyo kana ka serok kalajor rathaino te kumtang kerpat ya ki bor bhalor ne ka sarkar bahkan pek kemi lam ya kana ka jing e ka bangina kaliang kinong sedang hakane ka iria ka jungi ya Haswa bangini kemi igi kubor ke benangsa ngin penken mau biang igi mat bokongsan jengko kubor benta ketayo. Mi kejing ikan at hari lom garo let jurip Menteri Rangba ya ketura. Penjelan cuasipor ke sorkar ke election caka Garo Hills Autonomous District Council. Kentu ke kename ke Khasi Hills Autonomous District Council ban penkela ya ke edi rules cispa ahupra ban khanglat ya ki bam degi trai jela. Herthma ki pajba ki pulet ka Meghalaya ha Haryana. Persang ban pelaj unong tu ki ATM. Kelat argut disamlah hak jingja aksiden ha Umran Dairi hak distrik Riboy. Dan kami Menteri Rangba Obanut kumu Menteri Rangba ke Asam meniadai kita jela ong ke FKJGP. Kajing po seniau ke bala telur mentah kelami kum kajing kermen ha ukun. Kajing ya lenti unikwel bajob kersian. Hagala asmi ublay jangka tayo Executive Director jangka Punjab National Bank u Ashok Chandra. Ulapan mana baga bank galapan kre iki babon kilat ban airam kamtam iki to gibasang ya ki karkhana ret bat ikinong rep da ka jing temu ban kentiu ya kayo kakot. U Executive Director ke Punjab National Bank u Ashok Chandra ulapan tep baga bank galapan kre shibun kilat ban airam nang baki kor keyboard digital ban kentiu kayo kakot ha Meghalaya. Kamtam na kebenta ki micro, small ban medium enterprise bat kinong rep. Habakrani kilat patai kubor aga kendai trip gulaber arajar arpun rio u Ashok Chandra ulong ba kini ki micro small but medium enterprise MSME kila bani oram hadu arpsan lak tengka klem dan ka menpak ki kot ki slash ko office ndai de ben le bet ling ba ka website jang ka bank ka airam ru long ba ka scheme u Menteri Rangba adu na ka bentak tu ko kwa menchna boarding na ka sngi ne ka solar hatnum yeng lang ba kilat joki kor ki bor ka jok pementa ka Punjab National Bank ketemu benerap ketenat jeng okai pertai da ka airam na kebenta ki guest house bat ban senok tilang bat ke sarkar jela haki skim ai subsidi ba keleburu ki QR code haman la ki snat jengi bank kenang bagi nong snong kila ban ai ya ki jingmut jengki halo ke jing syakri jengi nong tre bank Ashok Chandra ule thu ba ke Punjab National Bank dan lai pun ru teli ki tenat ha Meghalaya ba ki temu benang penyar ke jing syakri ki wedi ki district ban kentiu ke bha jeng ke bank ha ke than chatai lam mi when we are all aiming and working for the Viksit Bharat 2047, we need to play very, very important role. We are mindful of that, and keeping that in mind, the bank has come out with a lot of initiatives on the business front, whether it is the MSME or the agri or the retail. We have come out with a lot of good digital tools now.
And especially I will focus on the MSME because that is one of the important sectors of the economy. We have come out with the digital MSME sanctions where up to 25 lakh you did not submit any document. You can just go to our website or take assistance of our branch and they will take you to the business rule engine which the bank has come out. And just you need to provide any entrepreneur who is looking for the business loan, they need to provide that their individual details, if they are paying the GST details, and the system itself will validate everything. And depending upon the cash flow in the account, the eligibility gets decided and the amount also will get sanctioned digitally. Most of these initiatives is backed by the digital tools now. Like today we have I mentioned about the digital MSME, up to 25 lakh, end-to-end digital is there. Prime Minister, the solar rooftop scheme is there. That is also end-to-end digital. Anybody who wants to put the solar rooftop, they can go to our site and they can apply and the sanction disbursement, everything will happen through the digital tool now. PM Vishwakarma scheme, PM Swanidhi scheme, these are all end-to-end digital products are there. So today, every third loan which happens in the bank is through the digital now. And we are aiming that another 3 months time, every second loan in the bank will happen through the digital tool. So that is the way we are creating the digital atmosphere. As on today, we have 85,000 crore of digital loans done through the digital tools now. 85,000 crore. So a lot of focus is there on the digital, and focus is that through the digital whether we can improve the customer service. Kumsi benta ban pelad ikinong sengkam lajong ban peninam bat penyat yau lagi mar ke mata jongki. Hagasing ba arjung kata yau ke District Commerce and Industries Center jong ke District Ribhoi. Kala play ya ke District Level Industrial Exhibition arajar arpun riau ke balong hagasian ke ba arp kundai. Ya ke bela penlong hagamadan jong ke NSCA hapaham siem. Kalong shisha ke jeng ai men siem banwanra ekerinsan peninam gitiar belasnahi kumkalat ay kam ay jam yiginong sengkam na jong. Hagaba hakashpo terek ulber hajar arpuhun riau katana trekam jong ke General Manager ke District Commerce and Industries Center DCIC jong ke District Ribhoi. Kalaplia ke jing peninam kebelatip kum ke District Level Industrial Exhibition hajar arpuhun riau. Hakamadan NSCA hapaham siem. Lengba kane ke Lempung peninam kinong sengkam na jong kibana keleng ke District Ribhoi kelawan bane shim benta ban peni yung so jong kakam bekletrish tomrosh kata ban yo pada kalat bandesh kipat ba lengba kane ke Lempung lawan ban play kane ke yo peninam do ba Meral Bon CM UMLA kanong po constituency ko Mukongsan haga jingan lang ikong bala kenti Rani ADC ke District Ribhoi wen upadhyay additional SP ke District Ribhoi ba GFW Pariat General Manager ke DCIC nalor kiwe-kiwe ke aksar sarkar na kita terekam beper-beper. Habakran nga ngasingi uba Meral Bon CM ulapan paw ke jingkben man iya ke jingwan tuat jinginong sengkam na jong syakane kayo peninam bat ay jingero ya ke DCIC kablashim kya ban penlong ya kum kinigiyo peninam kabalong ru kalat ban kentiw kayo kakot jinginong sengkam na jong kibat rishtam manyeng halaki jong kikejat. Ulang baga DCIC gede ke weni terat terekam sarkar kabadan ya kebentak kabakraw ban kentiw kalat sengkam sengjam. Da kebekerjaan ru ikitu kiba angnut ban sengkam lang baki skim beper-beper. Nrai ula kentu pada barok bagi de ban trishtom makinu kam kiba kinong sengkam kiseng da gejeng angnut ru ban kiyo kakot ha kita kikam kiba kitrai. Industries Department gede ke weni ki department ki baladon kebentak kabakraw ban pentikna. Ba ki nong seng kam lajong kin yo ya kilat kilenti kibabit kibabiang na kabanta begini yang halagi jong kijan agak ketin pareng kadang ketin kabong you deserve then demand long kibi ide banyaram sapan jingeram kini kita contribute rupa naladi kita saving yang naladi yang perlu kan dia mak bayar apa kum u Emily, kum nong nikmat. Ena bangat nong em. Hab banirap iki. Bangilayo banirap iki lang ba daga skim. Kapag sorka ta ay lang ba iki Emily. Kata di tagan upsa ng itu ipi pang kinong sengkam. Kilon shibun ki
Riushimet ki kenhun ki balayeng halagi jong ki kejat namar bagi tri hok ya kam. Ki pendon kam hok ya ke skim ke bagi ki yo. Walau kepa Syam lala banyai beteng ban penjanai ne pen ia kejing tebet ikirensan ki bahe hagari. Badulah ban kenran dien no ban ket kia no ialah ka jong ke yang kesem kenang ban ket ialah kelengkor. Kalong pat kejing kemen yu nulong kepa ban saki ba menta baka sab jo kelahir pateng syau kon jong u uberang saus nem karta. Tongine kemi sipor ya kene ko kubor. Haga jingya lenti jong kejing im idam ki kap ha babon sien ki kemi ki pa ya ban leno ela kejing trang kenang ban kentiau ya kalawai jong ki kon. Kene ke peni kejing long lakloi ki kemi ki pa ban do no aka tang na kebenta ban penai kalawai ki kon. Kene ke kejing tho khana halo kejing ang nuat ba kejing len la dia jong wei ulong pa na sneng ha ke distrik Bibhoi. Une udai uba aba job umba bat ke yeng kesem jo ibalong konok sabo pernai ba kejing po sneu ko balat pelor. Kala ban kelalong benong rem ke bas kem ban kentiau ya ke pateng banwan. Uhab red Nigwell bajab kersian ubarang saus nem karta. Udai uba pulih hak St. Michael's English Secondary School po Sneng. Unigwel bajab kersian ukamper nagi waipat ke para kena ke bahagarta ke jonggu. Bun sien hi hagane gerta ki kena ke muja banel akai. Ndrei une uhebret pat haga jaka banel akai kum ki wai. Ula pen pau pen ban ke jing iet ke bicycle bat ke motorbike. Ke bapela kalong bah hagane gerta ke berang red. Ula pen ke jing tibet ke bapela banyak ke bike la ke dai hayeng ne hagi madan racing track. Idang sedang net mentau snem hi ke skul te idang sedang skul men kadri trik fab ilit hani St. Michael English Secondary School tang nursery itu hayek te iem beta ha cycle habat te kam jo air hayek ro tang di ban chap practicing sha te hayek tang cycle bet Habangi kertiang dien syagasnam arajar katsau. Uba bajab umba ula sedang ban pledging mod banlong unongnya baik new racer betebet agak hanch dalam minggu. Ulayo arukalat ban korbon kinam laadu akilumpung Yakob Hariom Garo Anagalan bat Sekim. Nrai kum kli jaga yeng ubadan kata kejengkit kli. Ulah ban kenran dia nagalumpung Yakob kabu iet shisha. Nang ban pledging mod akalong yeng long sem bat kakam kacam. Spot dia kadi senat jangan du mensyua dang kam kena ya du di haden dang du senam yo khat ajar khat sau khat san sedang mestenat ini lagi game kan sebentar lah ya ki senam bete la jong bete la bun kam tu kan nda yo lat su ken man yo kanai beda tang ing la i su new kon la don tu ki arsenal yo la kam ngi bau nang banyak skill yo ta tau ngahap elek ban pentreng yo ini kan ti pila asyik simta hebat kajing job jong pi ka pila yo ban kur pila ban itu detail luar kita la bon hi bang simta ma sa don giba job don giba ramru kan tegi bang sa job tem tu si Garo Hills ta kham jengai bang lek itu Nagalan Koima tegi sa Sikkim las pengawan ta Mapiot tinjam.
Watlah kejeng terang kelalong kumat telorno, amal kejeng kit ikalingkor ayeng Hasan. Mereka ne kejeng terang jeng kalaki embiang sasisir. Kila ban keli hakanu kurukom. Kadai hab kun jeng nigbal menbau ladap Arsenam Karta. Uba abajab uli i kemati ke bakala. Kata kun utebet banyak bicycle. Shua bandap lai snem unigwal ulapitnya kejeng terang ban bat ke handlebar jaga motorbike. Hang ni ubak bajop lu sengofo bakane ketika lat ban penke imbiang yala keding pok snew lengbau ku. Lalu jingsya bangam yo lap he jingsya te bak kuai lalu kita gilai senam yo ngai yo la yo ki cycle di bai do teng dengan nya usah siam sat yom tu dah kadau te mentas senam he kan ngai yo lap dan bentet di bai yo keren kita ingat sedang mengikai Ya kan ukur kompak pipin sutu nama baka bicycle baka bike te kapher ang dia akan ukur kom pipin sutu i wa uni di break ni di gear kita ki jingdan kam jingsya ning kong te usu itu he masnai ngai yo la nya he la yo si gitu ta te adu bentar pak ngampat dapat tai tan adu kata supaya am tu ngai nya la nya te kawi ka jakam pat biang ka jakapi la biang jaka yu te ngalano de ban patai ban le mentar dang yo tang kine jaka biro ding penya tu kani ka game di kan ka dero ka game ka ba ngila ban om baka bambun ka pisama kidan ki nu jing ha ka bayade ba pin betang yu ukun ha kani ka game te ka jinglut ka bun ma ban le gini ki ja game kan syangai jong ru men shwa te kuat bah tong golong bam yo lat bah ka tinggal pisah ke wei ta tolong mentah pa iljong lek kai ngai yu kun te kat bala nga pen biang maril jong da su la su pen yu nei kun ni Mentah ke senam ubah bajop leshem ke senjam ke baskam, ke batia ke way ke bike ke baret ke pocket bike, naga bentau ukut. Kum ukut beningkong cem lehikai tang banyak stet. Ndre uplet jengmot kam tamalo ke jing singan habanya. Namar ke jing bamyo ke tiar yada ne ke safety gear ke babiang yo kena ubarang red, ubah bajop lesnahi dala kiti, ke chest guard pati nika. Nang bukun unya ha ke jing singan ke bapura. Kong tinggi hapen biang soki safety he shaban ai itu ngat biang sing di ngadem sedong di gat di agen cumya ante helmet di chest gun mi ne barit ngi jingjar ban yo he tengulong na snahi jar chest gun ile snahi ka bala tu Kau dulu beningkong te nomor ba ngalai ai lok wenya ang te ngasusian dan tang ba hadu atate kam dan nomor ba ngai kibiang safety yang kim da kata nomor sebeli hatra kasurok te ngam sana ti kum ikini ik tersan ka ba tu ai ki pun hu hak bay de ba kani ban beteng kani ko dia kum ka kami te ngakwa hi ba ulkiu te ngakarsan di te ka bala urusan. Wala kejaka praktis kalong kebenjar
mar uyo tang kawi kamadan juki brio umslim. Ndai ba job udang beteng menhikai yelau kuan man la kesni. Kami uniguel kata ikong Nancy Kersian wala bunsian iha ban bure ka bicycle amar kejing iet palat ukun ya ka. Ndai kadon pat kejing syannya ha kejing tebet kejing ukun na kaliang jong upah. Kadang kapor ke bapin hak banya keni ia kapor bangan nya cycle ngan nya bike bak kajing puli ne ngah ban keni ngah ban weng cycle teng habun sa jrong bo yo re ba khang be electrician khang be school ngah ban weng cycle hab ya ban bor ban i no cycle ti ông ba i nya ba ka cycle ro dai ti nadu kan musna mila sedang ibanya be cycle la di nadu arsenal ba Lengba kene kejingyat lenti ubak bajob ukuntu ya barok kikimi kikpa banok mailat iki kuon banyak kulmar hasuro ndai ban kentio ke sap jengki apok kejing kemi ke babnya bat iki jaka ke babiang Kui te ka safety ini kai ki kun kumnero long balaj hasurok kui hasurok te kalau ngau bamai tali pun lagi dinja ki ba dan kemudian tai kadang ngai konro ndai ba ilat hasurok yo kwa bitang haki trak yo ke kai ka bade belek kai tai kejing pos ni ukpa kepala telur menta kala long kejing syai kabalam menti ni kebal kumbadan kejing ong ba kejing ang not ukpa kala ban urlong haba ukun uya tikalenti kala jumut ter batang ukpa akan menor. Nak kaliang upet ngor cable news ni kit pok itu yang itu upgrade bon la ban poi syakatong ke bakam shalor anwan ra akan nambat keburam om tangnya ke yang kesan dari yang kejelahi baru koi mu jangai ne te nomor ba yela jong mensuang akwa poi label ba he ke long lagi ni ki jing tai kam ko we bisa bang yela jong poi terdaw akwa ikun ban train hadu ban poi gitu ki label bahe itu national level kadang ngapen praktis lupa nomor menta ki kam UV event sini kila ka la jandon he te don jungki kena amne ta kadang nga train lupa ban menta ki Dia parlok dah ketung ila poi sekebakut juga tu kubau jengi mentah kejanmiat ngin se syambang barki le syampeyo ha kejo kesni ba ha kejo kopor kublai shibo ni kopor jongpi siasa